Work and Travel Group je godinama lider u regionu po uslugama i ponudama za Summer Work and Travel program. U poslednjih 10 godina hiljade naših studenata je učestvovalo na programu širom Amerike u preko 200 gradova. Naš partner je najveća organizatorsko-sponzorska kompanija CIEE, koja je svetski lider u organizovanju studentskih programa, osnovana još 1947. godine. Zašto je naša ponuda najkompletnija i najpovoljnija? Šta je to što nas u regionu izdvaja i čini prepoznatljivim? Činjenica da su u cenu našeg programa uključene ovih 6 stavki kao i asistencija studentima pri pronalaženju smeštaja. Pronalaženje smeštaja je težak proces, a našom asistencijom štedimo novac i vreme studentima, koji onda nisu prepušteni sami sebi. O iskustvima studenata svedoče video zapisi koje možete pronaći na našem sajtu putem linka za YouTube kanal, a to je jedini pravi način da se čuju autentična iskustva studenata. Prijave za program za leto naredne godine počinje već u septembru tekuće godine, jer je proces veoma složen, a broj naših poslova i ponuda je ograničen. Iskoristite svoju šansu. Sve detalje o ponudama pogledajte na našem sajtu.